toči na drva, a zašto gledaš, mamuti jebem, džukela jedna nekulturna. Da sam ja, Saša Bikicki, novo Srbijan Life-u i novi član Danjan Kalić. Malo je prolupao, da. Kao što vidite, danas ćemo u Srbijan Life-u da vas učimo kako napravite dobar snimak sa picturima. Hoćemo li? Hoćemo li da vi? Malo će bude loš intro, crnost, svetlost, crnost, svetlost, a mali brzić, krećemo! Jedan strašni već imam za vas. Pogledao vam je svi. Pogledao kada. Pa poginuo je. Ali nema ni nogu. Pa nema, gospođo, nema. Ali nema ni drugu nogu. Pa nema, gospođo, pa nema. Ali nema ni ruku. Kako nema, pa kako? Pa nema, gospođo, nema. Ali nema ni drugu ruku. Pa kako nema, kako? Pa nema, gospođo, nema. Ali on nema ni glavu. Pa kako nema, kako? Ali ako nema ni glavu, pa sam da ima. Pa ništa, sad ne znam se malo. Ha. Sljedeći vic. Miša se pobiga. 20 minuta kasnije. Jani kao kaže mi. Što si uradio? Ti si ubio ljude. Nisam. A jesi. Samo se je slučajno pogodio metkom iz pištolja. Mogu ja kako to da ispravim? Da. Moraš da mi spečiš palačinu. Stvari... Aj, piši se da. Ma dobre, beži. Sad. A ti si pauzirao, to ne je bio pauza. Okej, može? Kako nešto mora. Kako nešto mora. Dobro je. Nemoj ga. Nemoj se ukinuti. Gledajte vi. Ovo nije već, ovo je neka predstava koju smo osjetili. Što da radim? Što sada? Što sam to uradio? Prije, što sam to uradio? Ti kažeš, ono nešto što? Idi, Dani, idi, ostavi me, beži, Ajde, dobro. beži.
Ej, vraćaj se vamo! Nisam stvarno mislio... Sivi Ninja je umro i nikad više... Sivi Ninja je umro. To je bio kraj njihovog prijateljstva. Plavi Ninja sada radi kao domar u školi. Vuk Karadžić u Beogradu. Da. Pa ljudi, ja sve su uživali. Mi smo potrošili ceo dan na ovo. Ako niste uživali, da Bog da crkli. Mamo njebe. Da Bog da crkli. Čuje ste me, a? Da Bog da crkli, a? Dani, reci doviđenja. Bye bye. Bye bye od mene. Ćao.